Mwaramutse neza mwese nshuti bakunzi bacu mudukurikira hano ku Ibendera TV kaze makuru yo muri rukerera uyu munsi turi kuwa kabiri ni tariki 26 z'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka wa 2025 kaze makuru rero hagiye kwitsa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Uvira ku mupaka uhuza igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Amakuru aturuka yaravuga ko huzuye abaturage barimo gushaka guhunga abayerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kubabwira ko Kabare mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo abaturage b'abanyamurenge batabaje nyuma y'uko wazarendo zari zabafungiranye zishaka kubatwikira mu rusengero. Ibi turaza kubirebera hamwe ku buryo burambuye. Turaza kandi kubabwira ko muri uyu mujyi wa Uvira amasasu yongeye kumvikana mu duce twinshi tugize uyu mujyi. Turarebera hamwe aho amasasu aramukiye muri iki gitondo. Abarwanyi b'umutwe wa 23 baramukiye mirwano yikomeye muri teritwari ya Rucuru ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Mu mujyi wa Uvira kandi turabwira ko rwambikanye hagati ya FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa 23. Turarebera hamwe aho n'ubundi urugamba rwongeye kuramukira. Atukiri muri aya makuru kandi turaza kunyarukira mu mujyi wa Goma ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Tubabwire ko hari umucuruzi warashwe ni mu gitero cyagabwe n'abitwaje intwaro ahitwa Imajengo muri Kivu y'Amajyaruguru. Kandi turabwira ko hongeye kubera ubwicanyi bukomeye aho umuntu umwe yishwe abandi turi bubabwire bagakomereka ni mu gitero cy'umutwe wa Zarendo cyagabwe ahitwa Ikare. Ibi nibyo tugiye gusangira muri aya makuru yo muri iki gitondo kuri uyu wa kabiri. Mwese rero nongeye kubaha ikaze aho muherereye hose mudukurikiranye. Mwabantu mwe reka yanyu ni ngombwa uyiterekaho hasi aho ngaho nkahita mbona ko hari abantu turi kumwe, ubundi aya makuru nkayamanuka nihuta kandi kuraje ari nyinshi. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV kandi nyemerera nongere nkwibutse guterekaho subscribe, ukore subscribe hasi aho ngaho, hanyuma wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera ni signe dora notification kugira ngo utamakuru ajya kugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Izi nkuru kandi byaba ari iby'akarusho uramutse ufashe link ukadufasha kuzisangiza inshuti n'abavandimwe batandukanye kugira ngo amakuru tuyageze kuri bose kandi benshi mu gihe gito gishoboka. Nongeye kubaha ikaze rero, reka mu kanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Nitwa Umukada hani ku Ibendera TV. Mwongere kugira igitondo cyiza, ari nako kandi nizera ko mwagize nijoro cyiza. Reka atwihuse twanzikana aya makuru ariko abaherereye mu bice bitandukanye mbaye ikaze. Abari mu Rwanda mu turere dutandukanye tugize intara enye n'umujyi wa Kigali mwese ikaze. Abari mu bihugu byose bigize uyu mugabane wa Afurika mbahaye ikaze. Abantu bari muri Kenya sinabibagirwa, bari Uganda sinabarenza y'ingohe, abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo murabatarama cyane, abari mu gihugu cy'u Burundi muri abantu bakomeye, abari muri Zambia namwe ikaze, abari muri Tanzania namwe ikaze, abaherereye muri Norvège, mu Bubiligi, mu Buholandi, muri Amerika, mu Bufaransa, mu
Bwongereza no muri Canada namwe ikaze hano ku Ibendera TV makuru yo muri rukerera mu mujyi wa Uvira ku mupaka huzuye impunzi zitari nkeya makuru akavuga yuko abaturage ngo barimo guhunga berekeza kuri uyu mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi ngo mu gihe byaramuka bikomeye bahite bahungira mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru ariko avuga ko nubwo aba baturage ngo abakomeje gushya ubwoba ndetse bakagaragaza ibimenyetso byo guhunga ngo n'abasirikare batandukanye ubwoba bwabatashye nyuma y'imirwano ikomeje kandi yo ku rwego rwo hejuru mu bice byose bikikije uyu mujyi wa Uvira uretse ruhande rw'amazi gusa. Abaturage rero bakavuga yuko ngo mu gihe ibintu bikomeje kudogera ngo abaraza guhunga byihuse bakajya mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma rero reka twerekeze Kabare ariko mbabwire ko mu kanya turagaruka muri uyu mujyi wa Uvira turebera hamwe aho imirwano iramukiye. Hanyuma muri Kabare ni muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero akaba ari muri teritwari ya Uvira abaturage b'abanyamurenge ku munsi w'ejo bahuye n'uruva gusenya aho ngo bagize gutya Wazalendo zibafungirana mu rusengero. Hanyuma rero ngo Wazalendo ngo zikaba zari zifite umugambi wo kubatwikira muri urwo rusengero bose bagashya bagakongoka. Kubw'Imana itabara abayo rero ngo haje kugoboka abasirikare ba FARDC birangira bakinguye uru rusengero aba baturage baza gusohokamo badatwitswe nkuko hari umugambi abarwanyi ba Wazalendo abari bateguye kandi bari bagiye gushyira mu bikorwa. Ibi rero abaturage bakaba bakomeza kugira ubwoba batabaza bavuga yuko ngo bakomeje gukorerwa ibikorwa by'ihohoterwa n'iyicarubozo, aho rero ngo bakomeje kubangamirwa n'abarwanyi ba Wazalendo. Ibintu n'ubundi bavuga yuko ngo abateye ubwoba abo ukomeye cyane. Reka tugaruke mu mujyi wa Uvira nkuko nari maze kubasezeranya mu kanya mbibutsa ko hani ku Ibendera TV nitwa Mukada n'amakuru yo muri iki gitondo yibanda kandi akitsa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko ku mirwano hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Mu mujyi wa Uvira rero amasasu yongeye kumvikana mu bice byinshi by'uyu mujyi wa Uvira. Umwuka ukomeje kuba mubi mu mujyi wa Uvira murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru ava mu baturage aravuga ko amasasu menshi yongeye kumvikana mu mujyi bikaba rero ngo byateye ubwoba abaturage, aho rero n'ubundi amakuru avuga yuko ngo amasasu arimo kumvikana mu bice bya Murongwe nk'uko byatangajwe n'imiryango ya sosiyete sivile iherereye muri uyu mujyi wa Uvira. Intumwa z'abagize umuryango abanyamurenge bakomoka mu muryango witwa abo mu muryango wa nyakwigendera Colonel Patrick wapfiriye mu mpanuka y'indege Ikisangani ngo bari mu gikorwa cyo kumusezeraho. Ni igikorwa cy'ikiriyo ariko ngo byaje kurangira ibaye bibi cyane, aho itsinda rya Wazalendo ngo atangiye kugaba ibitero aho abantu bari bari mu kiriyo. Amasasu y'intwaro ntoya ni imashini yarindaga
aya masasu ngo yahindaga akaba yumvikanye mu gihe cy'amasaha ngo arenga 2 mu bice byinshi bigize komine ya Murongwe nkuko bitangazwa n'abaturage benshi bo muri ibi bice. Umuvugizi w'ingabo za FARDC mu rwego rwa operation Sokora ya kabiri muri Sud Kivu yatangaje ko ngo umusirikare umwe wa FARDC wari mu ubuyobozi bw'abakoze ibi bice ngo yarashwe. Nandi makuru kandi akavuga ko ngo hari n'abasivile bakomerekejwe n'amasasu yabereye cyase yarashwe aha Murongwe no mu gace ka Akasenga nkuko Suryetona Karonji Regwene umuvugizi w'ingabo yabivuze ngo byose byatangiye ubwo Wazalendo bafataga amamodoka 2 avuye mu gihugu cy'u Burundi. Abari mu modoka bavugwaga ko ngo bari bagiye mu muhango wo kwibuka uyu musirikare wa FARDC uherutse kwitaba Imana mu manuka y'indege Ikisangani. Amakuru akomeza avuga ko izo modoka 2 n'abari bazirimo bose ngo zahagaritswe na Wazalendo ku isoko rya Murongwe kugira ngo abagenzurwe mu bihe by'umutekano udasanzwe. Amakuru mashya avuga ko izo modoka 2 n'abari bazirimo ngo basubijwe inyuma ku gahato. Ibi rero ngo byaje kurangira habayeho gushyamirana ndetse biza kurangira habayeho ukurasana. Reka dukomeje n'aya makuru tubabwire ko abarwanyi b'umutwe wa M23 baramukiye mu mirwano ikomeye ni muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe intambara ikomeje gufata indi ntera mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, abarwanyi ba M23 bakomeje kwigarurira ibice bishya. Kuri uyu munsi amakuru yemejwe n'abaturage avuga ko FARDC yasubijwe inyuma mu gace ka Tongo ndetse abarwanyi ba M23 bakigarurira ibirindiro byari iby'ingenzi mu oraka agace ni muri teritwari ya Rucuru. Abaturage kandi bavuga ko ingabo za leta ya Kongo FARDC zagiye zisubizwa inyuma zigahunga mu gihe abarwanyi b'umutwe wa M23 ngo abari bari gukoresha intwaro ziremereye. Ikindi kandi ngo abari barimo gukoresha amayeri yo ku rwego rwo hejuru muri iyi mirwano. Ibi rero bikaba byaje kurangira n'ubundi abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC ngo imbaraga zibaye nkeya baza gusubizwa inyuma. Umwe mu baturage witwa Akavira Ashantari yatangaje amakuru avuga ati twabonye abarwanyi b'umutwe wa M23 bagera mu bice byari bifitwe na FARDC mu buryo bwihuse ndetse abasirikare ba FARDC bari batangiye kurasana nabo, ariko ngo byaje kurangira babonye ko imbaraga bafite ari nkeya barambika. Bamwe ngo barambitse intwaro barirukanka abandi barazirukankana nyuma, ariko ngo hari n'abiyambuye imyambaro abajijishiriza mu baturage hafi aho ngaho. Abaturage rero bakavuga ko ngo hari impungenge z'uko abangaba bashobora kuza kuba bakongera bakagaba ibitero bakabigaba mu baturage, ibintu rero bishobora kuba imbogamizi. Reka twihute n'aya makuru twongere dusubire mu mujyi wa Uvira tubabwire ko rugamba rwongeye kwambikana hagati ya FARDC na M23 mu bice bitatu ngiye kubabwira. Mu mujyi wa Uvira abyongeye kudogera mu mirwano ikomeye yaramutse hagati ya FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa M23.
abaturage baherereye mu bice bitandukanye muri uyu mujyi wa Uvira bavuga ko kuva muri iki gitondo kuri uyu munsi hongeye kuramuka amasasu menshi mu bice bya Mwenga, Kigongo na Itobwe, aho n'ubundi ngo hakomeje kumvikana amasasu menshi hagati y'izi impande zombi. Amakuru aturuka mu baturage agira ati FARDC yagerageje kugarura ikuzo cyangwa se kwigarurira ibice yagiye yamburwa nka Kigongo no muri Mwenga ndetse no muri Itobwe, ariko ngo byaje kurangira bitabakundiye. Amakuru aturuka ahangaha avuga ko ngo ibi byaje kurangira ahubwo abarwanyi b'umutwe wa M23 bagaragaje imbaraga, bikaza kurangira n'ubundi abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo barasanye biratinda, ndetse no kugezana n'ubu ibyo ngo abarwanyi bo ku ruhande rwa FARDC bari bapanze ko ngo bari bukubitira abarwanyi b'umutwe wa M23 mu gafuka, ngo bakabindikirana babafatiranye muri uru rukerera. Birasa naho umugambi wabapfubanye, kuko kugezana n'ubu twinjiye muri studio ibintu bigikomeje gukomera, impande zombi zigihanganye mu mirwano. Reka twerekeze i Goma, ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umucuruzi yarashwe akaba yahise atakaza ubuzima mu gitero cyagabwe n'abitwaje intwaro ahitwa Imajengo. Kambare Buyingo Joseph wacuruzaga amayinite ya telefone yarasiwe ahitwa Imajengo ahita apfa. Ni igikorwa cyabaye ku munsi w'ejo kuwa mbere tariki 25 Kanama muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 hagana amasaha ya mu gitondo. Kikaba ari igikorwa cyabereye imbere y'inzu ye iri mu muhanda wa Abweza mu gace ka Majengo, ni muri komine ya Karisimbi umujyi wa Goma muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikavugwa rero ko ngo aba bamurashe baje n'ubundi babigambiriye, ndetse ngo bari bane abari kuri moto. Amakuru ava habereye iki gikorwa avuga ko ngo aba bagizi ba nabi bahageze ahagana saa 2:30 za mu gitondo, biyoberanya nk'abaguzi baje kugura amayinite, bahita batangira kumutera ubwoba bashaka kumwambura isakoshi yari irimo amafaranga n'amatelefone akoresha muri ubu bucuruzi. Nyuma yuko yanze kubibaha rero ngo bahise bamurasa mu nda. Aba bakoze ubu bwicanyi ngo baje guhunga bihutira kwicara kuri moto ebyiri bari baje bazanye. Hanyuma rero ngo Kambare yahise ajyanwa mu bitaro bya CBCA Virunga, ariko ngo bikaba bivuga yuko ngo ashobora kuba n'ubundi ngo byaraje kurangira apfuye. Amakuru rero avuga yuko n'ubundi ngo yaje gushiramo umwuka ageze kwa muganga kubera ngo kuva amaraso menshi. Ni ibintu rero bibabaje kandi bikomeye kugeza ubu ngubu. Ngo aba bakoze ibi byaha bakaba batari bafatwa, nubwo ngo imikwabo yo kubahiga yikomeje. Reka tukiraha muri Kivu y'Amajyaruguru tubabwire kandi ko umuntu umwe yishwe abandi 7 bagakomereka mu gitero cy'umutwe wa Wazalendo ahitwa Ikarembe. Umuntu umwe yapfuye abandi bagera kuri 7 barakomereka bikomeye mu gitero cy'abahezanguni bitwaje intwaro bikekwa ko ari Wazalendo cyabaye. Ni igitero cyabaye mu ijoro ryo ku munsi w'ejo bundi rishyira ku munsi w'ejo, no kuvuga ijoro ryo ku cyumweru rishyira kuwa mbere. Ni igitero cyabaye mu gasantere ka Karembe, ni mu bice bya Bashari mu karere ka Masisi.
ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru ava mu baturage batuye muri ibi bice avuga ko igitero cyabaye ahagana saa moya z'ijoro. Abarwanyi bakaba ngo barateye ku birindiro by'inzego z'akarere, no kuvuga Reco Defense, no kuvuga abarinda akarere. Akaba rero ngo barateye hanyuma rero abatangira kurasa. Muri icyo gitero ngo habayeho kurasana gukomeye hagati y'impande zombi kugeza saa sita z'ijoro, aho n'ubundi aba barwanye ngo baje kugaba ibitero, ariko ingabo za AFC M23 ziherereye muri ako gace ngo zahise zitabara abatangira kurasana. Amakuru rero avuga ko ngo umusore umwe yahitanwe n'aya masasu, mu gihe abandi ba civile bagera kuri 7 ngo bakomerekejwe n'aya masasu bikomeye cyane. Bamwe mu bakomeretse rero ngo bahise bajyanwa kuvurirwa mu bitaro bikuru bya Mweso kugira ngo n'ubundi bahabwe ubuvuzi bwihutirwa. Kugeza ubu agasantere ka Karembe kakaba kari hagati y'uturere dutatu, no kuvuga Masisi, Warikare na Rucuru, kakaba gakomeje guhura n'ibibazo by'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo bafitanye ubufatanye n'ingabo za leta ya Kongo. Bikavugwa ko aba barwanyi aturuka ahitwa Ihura mu karere ka Rucuru ndetse na Mihara muri Masisi, bakagaba ibitero rero muri ibi bice. Iyi ntambara ibaye nyuma y'icyumweru kimwe gusa habaye ikindi gitero cyaburijwemo n'ingabo za Alliance Fleuve Congo cyabereye mu mudugudu wa Ibuga uri hagati ya Kashuga na Karembe mu gace ka Bwito, ni muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bakunzi bavandimwe mwarimo dukurikiye hano ku Ibendera TV, n'umunyemerere bashimire cyane, mbifurize kugira umunsi mwiza. Bagiye mu kazi muhaye muronke, abagiye mu zindi gahunda namwe zibabere nziza, ariko gahunda nziza. Mwese rero ciao, bye bye.